ntugatangazwe nuko pasiteri yokora ico umukristo atokora. Hari abakristo bakijijwe gusumba bahawe inshingano. Nigeze kuyimwa rimwe mbura umuryango w'inzu aho ntashe. Waje kubona umuryango gute? Nari umupagani. Abanyarwanda bazavuga ngo kwizimya. Kwizimya mu gitondo nkavuga ngo nkeneye byibura mbone ako kwirirwa ndi mwiswing ico bita swing original. Hari n'umunsi nigeze kunkura umugi ariko ubwo rurancanganyikisha mbona ndacanganyika ariko niryo rimwe namanuva surwanje zahagaza zizimya amaso akamahuma ugasinduka muhuma neza. Umunsi nagize ngo nsimbe nkagira ngo akanevu kari hakurya kagezeho naho nkari kure nsimbe abariko nsimbiramo ndakomereka nkubita umutwe yavuye aho gucya nahwereye n'amarira. Nibwo nagiye mu mahombi mbwira Imana ngo ndagukeneye. Igihe ndi mu mahombi mpa insenga mbona ko impanda y'Imana ivuga ariko mu nzozi mbona abandi bagiye mu ijuru ndasigaye. Ariko mbona nundi muntu umwe twasigaranye kandi ubusarire barambwiye ngo yagenze nawe bari kumukeka amapepo uwo mukecuru no kuri gusohoka mu ikanisa no gutsindwa n'ikuru yitwa kwihangana. Kuko dufite amakuru menshi, hari igihe urukundo, hari igihe kwihangana, hari igihe igice ca 10, hari igihe guca bugufi, hari gusohoka mu ikanisa no gutsindwa mu kizamini cyo kwihangana. Ico cigeze kutsinda rero. Aho je niho nza nshaka kugera nkabona abarezi ko baraduha ko barajenjeka. Abo bantu bagasaba gashaka kuri mikoro agafata mikoro akaririmba akabwiriza hari uwakoze ishano koko yagushije ishano. Navuganye na runaka kuri video nambaye ubusa video yasohotse nagushije ishano ndi ku nkombe y'urupfu. Kuriya niko kubwira abantu ngo ni muntabare mumbwirize mu nsengere doraho ngeze ndarimbutse. Suko narangiza nkamufasha kurimbuka kandi je nkabimufasha kamusunikira mu rwobo ariko nagasigara umusozi mpaye umwameza kandi mpambwira abandi bakundaje mu ijuru kandi waseka. Ni rihe tandukaniro ry'umuyumbe utarakura n'uwamaze gukura? Of stories. Ndabaramukije nso bakunzi ba Afromedia Live aho muherereye hose kwisi ndizera neza yuko muri amahoro. Ufunguye iyi video nkwifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Ndabizi neza kudukunda ukunda ivyo dukora. Nimba nanone uri mushanga cyangwa se ari ubwa mbere bwawe kuri Afromedia tera gatebo ubundi tubane. Ahangaha turi kumwe n'umugabo ni umuvuga butumwa ni umurwana shaka ni umuyumbe tuvuge gute nibiki bindi reka zatubwire nibindi nta wundi ni Evangeliste Ruhanamo. Umeze muti? Turaho turashima Imana. Tunejejwe no kuba muri studio zanyu za Afromedia TV. Bari Afromedia TV ni bari Afromedia byose ni sawa byose. Yego. Umeze muti? Turashima Uwiteka. Urakomeye? Turashima Imana. Finally turabonanye. Yego Imana ni ibikoze. Natwe abagabo turabyemeye. Yego. Rwana ni karibu hano. Yego baba murakoze. Ku muntu utakuzi reka dutangire wivuga kugira ngo nari mvuze dukeya kandi ufite byinshi nasize bimwe nzi n'ibindi ntazi. Ngahe bwira umukunzi wa Afromedia ukubonye bwa mbere. Yego tunejejwe no kuboneka muri studio zanyu. Twagiye tubivugana kenshi ntibyakunda mu gihe twabyifuza ariko nanone birabaye. Ubari imbere nitwa Ruhanama Richard ndi umugabo ndubatse mugano abanya hakurya muri ADP azavuga no umugabo ngo umugore umwe n'umugore umwe mfite abana babiri beza. Yego hirya yuko nguko ndi umuyumbe nkuko waruvuze ndi umuvuga butumwa ndi umunyamurenge ndi nidubu. Uri nidubu original apana maduba yo kuvuga idubu cyane uko nukuri. Ese buri idubu n'ikirura ni bimwe? Si bimwe ariko byose ni inyamaswa z'inkazi zanga gasuzuguro. Zanga gasuzuguro ariko ni nkaho akidubu karushije ibirura. No idubu ryica iby'umusozi n'ibyo mu mazi. Mu mazi nta kibazo rigira, imusozi nta kibazo rigira. Ikirura gico ni ku musozi gusa. Ni ngabe mpamvu idubu hose akidubu kafashe cyane kuvaho gute ni inyamaboko. Idubu ni inyamaboko. Urakoze cyane. Yego. Reka duhere kuri wowe. Yego.
hanyuma turabona kwinjira mu idubu neza kandi mu idubu riba ari kazi hari ukuntu bahagaze batukana kagira gute n'idubu ibintu nk'ibyo so hano hanze ibintu bimeze gute duhereye hano turi muri Kenya nko duha updates za ukuntu ibintu zifashe hano mu buryo bw'ikirere bavuze ko umuyumbe utubwire ukuntu ibintu bihagaze mu buryo bw'ikirere uburyo bw'abayumbe buriya nk'ababa bakontorora ibirere kwinda bafite radar yose ikiyumbe gihagaze neza mu izina ry'ikiyumbe ikiyumbe ni kizima kuko bahamagawe n'Imana Imana ni nzima n'abakozi bayo bategerezwa kuba bazima kuko bafite bwa buzima bw'ubumana no kuvuga ngo ico bakora ni kizima ikiyumbe rero ni kizima abiyitabo abiyita abayumbe apana abayumbe ikiyumbe ni kizima abakirimo ni bazima abiyita abayumbe kitabarimo si bazima ko barakivuga nabi ko baragikora nabi ariko ikiyumbe nyirizina gihagaze neza muri Kenya cyane yego urakoze cyane twereye aho durutse kubona bombori ngo kiyumbe ama message aracicikana ama video barayakora ni kushobora kubivugaho kubera ko tugufite hano no gutanga clearance gitumbuke ndabivuga nk'umuyumbe kandi ubivuge neza ndabivuga nk'umuyumbe in deep hanini cyane uzohamagara abayobozi b'ikiyumbe kuko ndi umwe mu bayoboke b'ikiyumbe ariko nk'umuyumbe tureka abayobozi tuanze tuvuge nk'abayoboke bacu niko mpaye mvuga nico mpaye kandi kuriyaga imfizi zirwana ibyatsi bikababara yego siko yego mu kiyumbe hano Nairobi ndakubwira ijambo rimwe kuri chantier niho haba urusaku ahantu bahaye bubaka tubone inzu hano muri studio yawe nziza nkingi ukukugira ngo iyi nzu ibe nziza habaye urusaku rw'inyundo habaye urusaku uko usanga hari n'abahakomerekeye kubera amafera beto babazamura inzu nukuvuga kuri chantier haba urusaku ikintu cyose iyo cyacu bakubwira ko kibe ciza hagomba kuba urusaku sinkananswe kubaka iby'Imana kubera ikiyumbe rero mu kucubaka hatabaye mu rusaku ndicokomera tugira urusaku rw'abanyamapepa rw'ibiye kutsadushamburiya aho ni kuri chantier tuba twubaka ibintu tivzoreka tugira urusaku rw'abatumva ikiyumbe bakavuga ngo niba abandi bazabigira kwa kundi kandi tugiye gucunguza neza uzusanga ari abatazabumva n'igitaramo kitababa mu mitima ariko kugira ngo bikavaringe bakavaringa integenke zabo ubunebwe bwabo babugire bwiza buse naho babuspiritualije buse naho ubunebwe bwabo buhindutse umwuka bakavuga ko ibyo abayumbe bakora biba mu bwenge buke tibishoboka abiyita abayumbe atari abayumbe baza bakora ibyo ubwenge buke ariko abayumbe bari mwoje wituhagararanye tuzadukora ibintu neza cyane nukuvuga ngo hano ikiyumbe mu buryo rusange kimeze neza gusa hari kure chantier niho haba urusaku kure chantier haba urusaku ariko haba urusaku rw'inyundo n'ibiki n'amabuye n'amafera beto ndetse bigahanukira abantu yego iyo hiyongereyemo urusaku rw'abanyirabyo noneho nta muyumba uzosakuza umuyumba azakiza hananiranye ndetse akahashora imbaraga zo kuhasengera akaja kuhakiza yasabye ubwenge buva ku Mana kugira ngo hakiranure niyo mpamvu narimbajije ko ngako rero nshize mwako kabanyirabyo kubera ko bombori twabonye hano ntidufite kiyumbe metre ngo tumenye abazima n'abatari sina ngombwa ariko abo bose bari muri ya umbrella muri wa mwivura umwe niho habonetse iyo bombori ni naho nabivuze ngo kuri chantier none hiyongereyemo urusaku rw'abanyirabyo ureka nkubwira ikintu kimwe Pawulo yaranditse ngo nkiri umwana ngo natekerezaga nk'umwana kavuga nk'umwana nkagenda nk'umwana ariko ngo maze gukura mva mu by'ubwana ikiyumbe iyo umuntu agitangira ari umwana ariko ubundi ikiyumbe ni irerwa ry'umwuka izina ikiyumbe answa ni irivuye mu ijambo wa jumbe messengers
les messagers abatumwe n'Imana kandi wibuka ko umunsi Pawulo yatumwe umunsi umwuka umutungura agiye gusohora i Damasiko wamubajije gituma arenganya Imana nyuma yo kumubaza ko arenganya Imana umwuka wamujanye muri Arabie Saoudite mu butayu bwo muri Arabie Saoudite atreningwa imyaka ingahe 3 kugira ngo azari macuwa akora iby'Imana ishaka avuga iby'Imana ishaka niyo mpamvu uzubona n'ubu inzandiko za Paulo tuzikora tugahwera nuko yatreninzwe avamwe ari muzima aduheza iby'ubuzima mu Kiyumbe rero ni mu Ruganda tubona kano gakopo reka ariko ntangiriraho n'agasoreze aka gakopo dushobora kuba ejo kari muri sewage tutsa tukabona bagataye muri za takataka mu mucafu iki ubari abantu bacokora kama gatora kagakubita muri cyagipfuko tukamuhunga nguko biranuka iyo akagejeje ku Ruganda abo ku Ruganda bo ndibaza bagahunga baza bagasingira bakakoza bamara kukoza bakagashongesha hariya hari foroma yaka ngaka kashikiriya kashonze kakama gahitira muri ya foroma isa gutya bakogeje keze kashonze kagasohoka ari gasha abacuruza amazi bakakarangura bamara kukarangura bakakatuzanira kandi nihinga kari muri takataka none kuwa kabiri ko turakamweramo amazi Ikiyumbe rero ni kose niki gisirikare kano ushobora kugahunga n'akazi rimwe kakanuka ubucafu ariko none nakabiri ko turakamweramo amazi N'Ikiyumbe Paulo yaravuze ko kiri umwana hari igihe umuntu abwira isi ya none kubera ko ari sina idakeneye kumva akavuga iby'ubwana kuko atarakura twebwe nditwumve ko umuntu atarakura kandi ari yitwaje izina ry'Ikiyumbe none se erega Ikiyumbe tigisobanura gukura ahubwo Ikiyumbe gisobanura uburezi kugira ngo abantu bakure bagere ku rugero rwa Kristo nimba Ikiyumbe kirera nukuvuga ngo urerwa n'umwana kugira ngo agire gute akura iyo amaze gukura none se nkubaze ntabwo papa wawe yigeze kugura nk'imbombo ngo nayigusaba naje kuyinyunyuzaho umukubita urushi kandi ari wayikuguriye nta bantu ufite turava tuzaniye umwana nka juice cyangwa chocolate numara kuyimuha nuja kuyishunaho umubwiye umpeza daddy agukubita urushi ntarakikwima umwana uzugira ngo niki kibitera n'ubwana ariko iyo amaze gukura amaze kumenya ubwenge iyo uguze haba n'ikigori uzumbwira ngo daddy mpeza ku ndeti imwe akamazana ngo ngaho kula niyo utamusabye akabwira ngo kula azi aho bizabiva amaze kumenya aho bizabiva akeneye kuguma gusangira nawe kugira ngo ejo azokugusaba ejo ntazogusaba kumugurira chocolate ejo azogusaba kumugurira igare namara kubaza ngo si daddy unajua kutembeza gari umubwire ngo beba kwa nyumba niki abatangiye kumenya agaciro ku mubyeyi hara ubuyumbe tibusobanura gukura ariko kandi ni irerero ariko naryo rirero wemeye kurerwa buriya hari abari mu Kiyumbe nabo badashaka kurerwa ibo bazi kandi niyo ndwara inakomeye kumenya ko wakuze abantu bakikubona mu bwana iwe uzi ko wakuze ninga kurya ko igipfu kitazi ko ari igipfu kikagira ngo kigira ubwenge abandi kiza kivuga ibintu bakumva ari igipfu kirya kukibwira ico kizi ngo kugira ngo kizomenya ubwenge kirya biragoye ariko umuntu wese uzomenya ubwenge azamenya ko hirya y'ubwaza ariho hahisha ubundi bwenge bwishe ukugira ngo utekereze gukora no studio nuko wamenye ko hirya y'ibyuzi habitse na studio hirya y'ino studio hari ubundi bwenge bubitse hano hirya nushira ukubute bwo gutekereza uzokora ibiruta studio uzokora indege kuko bari bayikoze bashirutse ubute bwo gutekereza bivuze ngo mu Kiyumbe hari abantu bazi ko bakuze kandi bakiri abana exact 100%. Uzi biranga umwana ni ukuvuga ibitari ngombwa umwana yo kubwira ngo daddy mubashitse ngo genda hanze uje kwimyira kandi kurya aba yabuziye shima y'umubyeyi sigitangaza ko umuyumbe yovuga ikosa mu ikanisa abantu baritiranyije so tugira ngo ikanisa ni ikindi kintu ubundi kanisa na amasomo na hantu cyo kwigira Yesu baza bagira ngo twomenya erega na geography izi dusaba ko twirwa mu isomo kugira ngo tumenye ama superficie y'ibihugu tumenye za ama definition ya confluent na ma affluent n'ibiki
tukahigira ibyo ngibyo tugatonda umwaka washira twiga geography n'undi ukaza tukavuga ngo ba Christophe Colomb nibo bakoze découverte ya mbere ya nimba ari ya Amerika. Twarangiza tukiga imyaka 5 kaminuza, twarangiza Imana tutigeze tubona n'amaso, Yesu tutabonye, wabanye na ba Petero twebwe tukamubona mu mpapuro zanditse muri alphabet Yesu ye na N na C na U, mukagira ngo twomwiga tugapfa kumumenya gutya. Ni munini rega. Umuntu navuga ikosa mu ikanisa timukamuteho ibyatsi, ahubwo muzumve ko n'umwana uhawe utaka uhawubwira ababyeyi ngo ni mundere nkeneye gukura, tibakagira ubute bwo kumurera. Si igitangaza ko muyumbe hohotera, si igitangaza ko umuntu yosengerwa ku pastor agahohotera. Erega ikanisa ni isomero, nimukomeze murere abantu bazokura, mureke kugira ubute. Abantu bazi politike neza, iyo uhanganye n'umwanzi tuzi ucika intege zo kuzomuhindura. Ndaza ukakubwira mu kanya mu bintu bikomeye muri politike nuko udacika intege zo kuzohindura umwanzi uwo muhanganye. Nimba ufite ingabo 60 kagutelefona umunsi wa mbere ngo tuganire ukanga, nzoshora imbaraga zo kukugirira neza uri mu ishambi yuri, nindangiza ngo telefone rya kabiri ngo telefone rya gatatu kandi tuhaye turwana warayo niciye muri umuntu wanje cyangwa umusirikare wanje, tuzoja kugeza incuro ya 10 bitewe n'imbaraga nashoye mu kukuganiriza. Uvuga ati uyu muntu reka nzomutegere, jewe kuntegera kuguprofita gusa kumbwira ngo ntegere n'insinzi ya mbere. Jewe nzinjirira muri wa mwete wawe wo kuntegera kuzogeza ngo byaje umusaruro. Ubutaka bwose butera iyo ugize Imana bugategera amase bukemera amase akaboborera hejuru, uzabuca ugasarura. Akiya Mungu ni rihe tandukaniro ry'umuyumbe utarakura n'uwamaze gukura? Umwana wese iyo ataramera amenyo bazamukanjira. Turabona ababyeyi ko bazakanjira umwana akamira kandi akabaho. Ubu hasigaye ariyo twa blender two kublendinga ko ndavuga ngo iwacu jega ndu waruguru amagukanjira ibigori bakagusanga. Ubu nyine twageze mushasha bazana tutu blender tu machine duhura imbuto. Umwana bakamambwira gutya imbuto akamamira kubera ko adafite amenyo yo guhekenya. Ariko twebwe ntibazatu blender imbuto. Ubu ni dusoko kuwogura pome kwa mayihekenya bigashoboka. Hari abayumbe bagikeneye za blender kugira ngo bakomeze bakure, kandi umwana azamwera kuri ibyo ba blender ibyo bakoresheje ira machine agakura. Numaze kugira amenyo hekenya imbuto nanone agakura, kuko yambuta bayiri yihuye nanone ibyigize yambuto biba byamugiyemo. Birashoboka ko umuyumbe ashobora kuba gifite urwego rwo ataramera amenyo ngahekenye. Pahoro si twe twenyine rega n'ibibonye baragwingiye. Ico naco hari abashobora kuba babirimo baragwingiye badakura. Reka kigarukeho. Pahoro haraho yabwiye abagaratiya, si twe twenyine rega nega nuko muzamushaka kutuvuga. Abagaratiya bigeze gukora ibintu by'amafuti kuko nimba ramodi yumvishe cyangwa ibintu bavuza abantu bakabyitiruza abayumbe. Pahoro yamavuga ngo mwabagaratiya ngo se ninde wabarozi tuva ko bazabahonya ngo mwatangiye iby'umwuka none ko muraheruka iby'umubiri, kuko bari babonye ibyo abantu bavuze ibyo abantu bakoze. Harabo yahonyeje ku byaha by'ubusambanyi, aravuga ngo muri mwadutse ubusambanyi kugeza ngaho umuntu acura mukase, kandi bari abantu bikanisa. Urantegera kugira ngo ababwire ngo nari nzi ko mugeze igihe cyo guhekenya amagufwa, ngo ariko ntangajwe nuko mukira abana bato bo kuramizwa amata cy'impinja zivutse vuba. Byamutangaje ukuntu yari azi ko abantu bamaze gukura, none bagaragaje ishusho y'ubuhinja ko bakira kuramizwa amata. Nukuvuga ngo no kubagaratiya ni nivyo bitangaje nyine n'ubu nyine ibyo ntibitangaje sinatwe bihereyeho. Ahubwo igitangaje gikomeye aho gutangazwa nico, hatangajwe umuntu uhaye uruhano kurera abameze batyo. Uwonje ni untangaje kubera ko inzira yo kuja mu ijuru iragoye gusumba uko tubasha kubitekereza. Hakwiye gutangaza umuntu ufite umwete muke wo kurera abameze batyo, ahubwo akabona umwanya wo kubita ko ari bagito. Si bagito n'abana. Iyo umuntu akiri umwana so bagito ihangana kure uzomutumaje nimba batari gukura
barabuzwa niko mpaye maze nyine niba bagwingiye bakagwingirira urumva na Paulo impamvu yavuze gutyo nuko yari azi ko aba bana bakwiriye kuba barakuze bagatangira kurya ibiryo bikomeye none basubiye kuramizwa amata nk'impinja zivutse vuba. Hanyuma se Paulo amaze kubwiriza Abagalatiya tiyagira ibyo bashimaho bamaze gukura. Uzi cyatumye se bashimye nuko bariye iby'intungamubiri barakura. None se ubunyine intungamubiri y'ikiyumbe yarabuze. Abatrena tibahari ntibashobora imbaraga. Nimba waratrenize uciye muri angle, nimba mu batrena naho harimo abameze batyo kandi bitwa ko ari bo batrena, uwo so umutrena trena ntazamera atyo. Ukoresha training mu gisirikare uwo bita instructor abazi nyuma geuka kuriya na gushoto nyuma geuka mbere mwendo haraka mwendo pole akakwigisha kugeza kuri tactique de combat ugasoza ugapasinga ukava mu bukurutu ukabageshe kamirifu. Urumva niwe ntiyokora mistake ya kurutu yiki ni gute instructor yokora mistake y'ubukurutu tibibaho kuko yarenze level y'ubukurutu yabaye undi. Iyo bibaye none se Paulo avuga ngo maze gukura ngo navuye mu by'ubwana seke ntagikora iby'ubwana. Umutrena akwiye kuba afite kalite zo gutreninga, akwiye kuba atakira umukurutu yararenze level y'ubukurutu. None rero ahantu turi iyo ubonye umuntu waruzi yuko yabaye ari ku kigero cy'umutrena w'abandi bayumbi agasura agakora ibintu z'ubwana z'abakurutu izo twobyita gute? Dayere umutrena muri inzira yo kuja mu ijuru mwitande. Umutrena muri inzira yo kuja mu ijuru mwitande. Ubitoza abandi ni babandi bahamagariwe ivuga butumwa, abahamagariwe abigisha abo ngabo. Reka nguhe urugero. Hari aho Paulo yigeze kugera korogana na Petero. Petero kubera ko yaragize amandi yari yiyufuye asangira n'abanyamahanga, abona abayuda barashitse ngo ntasura gusangira n'abanyamahanga kuko abayuda banenaga abanyamahanga. Tumva ko yaragize amahimba. Ibaza igitaramo ca Petero wagize amahimba mu njiri. Urumva? Yesu yaravuze. Ariko umva Petero we yabwirizaga abayuda cyane. Urutu ko ari mu banyamahanga nka Paulo. None se ko yasangiraga nabo ariko abone Paulo yanga gusangira nabo kubera ko abonye abayuda bagenzi be. Tumva ko ngo ku mutima harimo amandi. Cyangwa harimo gutinya abantu. Tegera. Ubundi gutinya abantu ntibikenewe gutinya Imana kuko iyo watinya abantu, iyo watinya Imana bigwa no gutinya abantu. Ariko iyo watinya abantu bigwa gutinyuka Imana bikazorangira unatinyuse n'abantu. Ico mvuga kuri ico kintu cy'abatrena Yesu yaravuze ngo nimunyigireho bwana bato. Kurumva arangiza aravuga ngo nije nzira, nijewe kuri, nijewe bugingo. Nukuvuga ngo abakurikiye Yesu bose ibyo bintu bitatu nibyo bashaka. Toma yaramaje ngo sinzira tuzoyibwirwa niki. Yesu aramubwira ngo se Toma iyi minsi tubanye utanzi nijewe nzira, nijewe kuri, nijewe bugingo. Umuntu ufite ubugingo akagira ukuri akamenya n'inzira ntawe utazohoruka mu ijuru. Nibigire kuri Yesu nibareke kwigira ku bana b'abantu kandi Yesu twamuhaye mu muzingo w'igitabo. Nibasome Bibiliya bakurikize Bibiliya ibyivuga. Abayumbe bakuru ni bande? Nabakora iby'Imana ishaka. Si president wiki umuyumbe mukuru si president w'ikiyumbe. Umuyumbe mukuru si wakiyoboye mu myaka ishize. Umuyumbe mukuru no ukora iby'Imana ishaka none. Nubwo yoba avutse vuba, haba nubwo yoba batijwe n'akazi rimwe ejo hashize, ariko hakora iby'Imana ishaka none. No umuyumbe mukuru kuko umuyumbe ni messenger, no umuntu ujana ubutumwa bw'Imana. Umuyumbe rero ukomeye nujanye ubutumwa bw'Imana none. Urakoze cyane. Ico ngicyo tugisorezeho ku kintu cy'abayumbe. Nizere kumvisha iyo message. Andika ahantu umugani w'aba comedian ngo itakusaidia kwa maisha. Umuyumbe mukuru no ukora iby'Imana ishaka none. Ntabwo ari ufite izina, ntabwo ari umaze mu imyaka, ntabwo ari runaka ufite mu mutwe. Izina ikintu rifasha mu kiyumbe ridufasha igihe abantu badukeneye kudushira kuri afishe. Kandi ushobora kuja kuri afishe hano ndi wawe tubona ko nako wanafishe ukundi hano ndafishe ariko mu maso y'Imana nasibye. Hari igihe umuntu ashobora kuja kuri afishe sorry hari igihe bashobora kunafisha ku gikorane mu Rwanda ariko mu maso y'Imana ndi ntafishe Imana izi ko nasibye muri ca gikorane. Jewe ngatonda abo mu Rwanda tukabonana tugasirimba
tugakora igitangaza tukaza duca hejuru mu maso y'abantu narabonetse, mu maso y'abantu narabonetse, ariko mu maso y'Imana narasibye. Igikomeye ni ukuboneka mu maso y'Imana, washaka gusiba mu maso y'abantu. Yego, andika hiyo itakusaidia kwa maisha. Mugani wa Baiti. Andike kabisa. Reka tugaruke rero kuri wewe. Uri umuntu ufite testimony ikomeye, wanyuze muri byinshi, nibi ngibi twari dusorereho. Ruhanama ni muntu ki ufite yihe bagage, kuko uduhurize uyu Ruhanama wo mu bumana, Ruhanama wa mbere yabwo na Ruhanama w'idubu. Ibyo bintu ko ari bitatu, ico kibazo ko gikomeye. Mbere yo mu bumana nari umupagani, nanyoye inzoga, nigeze kuyinywa rimwe mbura umuryango w'inzu aho ntashe. Uko wanyoye nishi n'itabi ryinshi tijyagaza riva mu mfuko w'ihuzu yanje ryinshi, nagaza ndonkaja kuri soroma kwa Muringa mu Marundo, umugabo wabonye byinshi wari wararihinze, nagaza nja kuri sabe ryinshi igisoko ryinshi. Hari n'umunsi nigeze kunyura umugi, ariko ubwo rurancanganyikisha, mbona ndacanganyika, ariko niryo rimwe namanu basurwanje ndarureka rwa, ariko agatabi kwa gafege ko kagumaho muri campus naga namanzinga Serengeti beni yama urushoko rw'abadayimoni nyine. Satani yaranshutse ndarinywa cyane ico gihe. Uri umusivile? Ndi umusivile. Noko uwo ni wenjewe wa mbere yo gukizwa. Waje kubona umuryango gute? Nari umupagani, n'imvura yanyagiye saa 9 z'ijoro, none umusinzi iyo habaye imbeho azasa nugaruye nko buyanje, agasa nutekereje, ubwenge bugaruke, ndahaguruka mbona nari ndyamye iruhande rw'umuryango w'inzuga ndakinga. Uzi kuri indani? Oyaye. Nahicaye nsa naho ndaye mbona itaburo yari yazimye, nanankuye inzoga zari ziserutse, zakawuzi ziri haruguru zari ziserutse. Zagaza zizimya amaso akamahuma, ugasinduka muhuma neza. Umunsi nagize ngo nsimbe, nkagira ngo akanevu kari hakurya kagezeho, naho nkari kure nsimbe, abariko nsimbiramo ndakomereka nkubita umutwe hasi, ndababara cyane. Nuko ndyama iruhande rw'umuryango, ariko nzakugira imvura igwe nza kubona, ndabzukaga ndakingura, ndishiraga ndaryama. Wamaze kigiye kingana gute muri ubwo buzima? Ndicari kirekire, nasinze igihe gito, ariko ndasinda mba original mu nzoga. Ico bita abanyarwanda bazavuga ngo kwizimya. Kwizimya mu gitondo nkavuga ngo nkeneye byibura mbone ako kwirirwa ndi mu swing, ico bita swing original. Wandeba wenyine ukabyibwira mu maso ko nizimije kabisa. Ariko Imana iza kunzura, ingirira neza, menya gakiza. Baririmbye mu gitaramo ngeze Bujumbura 2003 mu kwezi kwa 9, ariko naje gukizwa 2004. Umunsi umugabo w'umupasiteri ngo ni Gasambo aririmba ngo mpanda y'Imana izovuga. Ndategera ndazenga mwikanisa ndahwera, impanda izovuga, abakristo bazogenda, abasinziriye bazozuka, mpanda y'Imana izovuga. Ndaye kazanumva kiravuga gusa mu matwi kugiye uzaririmba impanda y'Imana izovuga. Ico cumwe ruhigisha umugabo w'abasegege watabarutse witwa Mutanga, yigisha igitabo c'ibyahishuwe, ngabona ibitabo bisomwa, ngo amazina y'abakristo arasomwa, ngo bapfiriye muri bo babanje kuzuka, ngo n'abariho ngo barahindurwa. Avuga ukuntu abantu bose batabonetse banditse muri ca gitabo c'ubugingo batabwa muri Jahanamu. Avuga asobanura ikiyoka, asobanura ari amahembe yo mu gitabo ca Danieli, yavuye aho gucya nahwereye n'amarira. Nibwo nagiye mu mahombi mbwira Imana ngo ndagukeneye. Igihe ndi mu mahombi mva nsenga, mbona ko impanda y'Imana ivuga, ariko mu nzozi mbona abandi bagiye mu ijuru ndasigaye. Ariko mbona n'undi muntu umwe twasigaranye, kandi ubusarire barambwiye ngo yagenze nawe bari kumukeka amapepo uwo mukecuru no kuri. Imana izomufashe nimba ibyo bazamubwira. Ni n'umukecuru? Ni umuntu umaze gukura. Ariko twari tubana ico gihe aho ngaho. Mbona nawe yasigaye. Umuntu arambwira ngo uzi gituma catumye musigarane. Oya nse nakimenye ngo no kutabatijwe. Namazinduka kwa pastor kumubwira ndi ushire kuri liste y'abazoja kubatizwa. Nanje zobatizwe. Ndabatizwa.
nuko niko nakijijwe mu gakiza kanje. Imana ingirira neza, ngira ikintu Imana yamfashije, yandinze, yangiriye neza ibintu ibi. Imana yampaye gukunda gusenga nije nyine, gukunda gusengana n'abandi bantu. Cya kabiri, maze gukizwa Imana yandinze urugomo. Nanga urugomo, habe n'ubu ngubu uzombona mu rugomo buke. Nanga urugomo kuko tuba mu tugurupe aho mbera tw'abantu basenga biyita ko aho mbera. Nigeze kuba rimwe muri ministeri turi Bujumbura ya El Shaddai, niyo ngiyo nabayemo. Andi abaza bambwira ngo si uje ngo tukakwegeza muri ministeri yacu. Oyaye, ndiyegereje ubwo namenye Imana nuko ndiyegereje. Ni mundekera hanga. Ni munkenera muzoza mu ntumira dusengane dutaramane, ariko ntari ku rupapuro rwanyu ngo ndi Jehova Nisi, ndi El Shaddai, ndi El Beteri, ndi Gisubizo, ndi oyaye. Ndi umukristo birahagije, niyo ministeri irampagije. Irampagije. Izo ministeri se kuba zihari ni ikibazo? Oyaye, si ikibazo kuri nje. Abe nubwo zoba nishi kurusha ziriya, mfa kuba zivuga ijambo ry'Imana, zidakorerwa mu andi manyanga. Kindi kandi ziriya zidufasha ibintu ibi. Hari zidufasha guhangura abana, hari n'izidufasha kurera abana bakamenya Imana. Mfa kuba iyo bagiye bavuga Yesu, ntawuzi umunsi Yesu yogoboka kuri bo. Iyo bazoza baje gusaba bashaka bavuge Yesu, niba shaka ndi bamubwira ngo va Yesu, bazo bagenda iyo bagiye gusaba ririnde Yesu, bavuge Yesu, ntawomenya umunsi azohanuka ku bugingo bw'umuntu akabusanga. Ariko kandi ntibakitirirwa izina ry'Imana ngo baje gukorera ibitari iby'Imana. Ari ryo bitwikiriye. Kwitwikira izina rya ministeri, wamara ukarikoreramo ibitari ibyo wahitiyemo iryo zina rya ministeri, uba wihemukiye, uba unahemukiye iyaguhamagaye. Yego kabisa. Nuko umaze guhamagarwa rero ubijamwe uzamwo uje. Ndabikunda. Mu muhamagaro nkunda ibintu bibiri. Nkunda ivuga butumwa, ngakunda no gusenga. Nibyo bintu bibiri nkunda mu muhamagaro wanje. Niko ushobora gusobanura nk'umusirikare mwiza wa Kristo? Kuba umusirikare mwiza wa Kristo, umusirikare mwiza w'isi uzica akora. Mpamvu nkubajije iki kibazo nuko nzi ko izo experience zombi zifite. Umusirikare mwiza wa Kristo ni ukora ibya Kristo. Kandi impamvu nkubajije kugira ngo gisubize cyane, no kugira ngo ukibwire abasivile mu mubiri batakimenye, noneho bumva ubusirikare bwa Kristo neza. Umusirikare kamirifu asohoka mwika cyangwa muri defense ari uko agiye mu kazi bizwi. Iyo atagiye mu kazi bizwi n'amategeko y'ikigwabamo, aba yatarabuse, akwiye kubihanirwa. Abashinzwe discipline baramufata. Abashinzwe discipline akwiye kumufata bakamuhana. Ahubwo akwiye kwicara agakina dame cyangwa igisoro n'abandi mu mwika, akambara kamambire na training mu gihe nta kazi kandi kugihe ategereje ko akazi kaboneka ka gisirikare akaja mu kazi. Iyo atarabutse kurya akagenda kurya, nico gihe uzumva ngo baje kumuzowa uri ani desert yaradeserse. Ucyatumye se yavuye aho abarizwa, aho yakagombye kubari, aja kwishira hatakagombye kubari. Yagiye yakeneye ahaja kuja, ahaja kuba avaho akenewe. Ico gihe kubera yuko yasinyiye ku musirikare, aja gufatwa nk'umudezata, akagarurwa, agahatwa ibiti, agakubitwa ibiti byinshi, agasubira akaja ku murongo, agatura muri headquarters, agatura muri defenses. Umusirikare mwiza wa Kristo niki nuhora mu nzu y'Imana. Kandi guhora mu nzu y'Imana si guhora mu rusengero. Si ukuvuga ngo niriwe mu rusengero. No, ushobora kwirirwa mu rusengero, Imana yakureba ikabona wiriwe mu kabari. Ushobora kwirirwa mu rusengero, Imana yakureba ikabona wiriwe muri lodge. Umusirikare mwiza nutura mu ikanisa, ikanisa rikamuturamo. Yego. Nurifite muri Petero yaravuze ngo mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka wera.
aravuga ngo se ntimuzi yuko imibiri yanyu ngari insengero z'umwuka wera. Nukwemera we ukaba ikanisa. Apana ngo ririze New Hope, Harvest, PCA, ayo ni amazina y'amadini. Ariko kuba umukristo mwiza nukwemera guhinduka itorero, nukuvuga nukwemera guhinduka ikibanza gikorerwamo na Kristo. Kandi daily kuko wemeye ni akwiye kuba muri wewe. Ya desertinga bakamuhata ibiti. Iyo umusirikare desertinze arakubita. Mu bakristo rero bakubitwa bati iyo yagiye muri mu ijambo rya mbere aratengwa muri discipline y'ikanisa. Ubutengo bunyine burasa naho bwagize intege nke. Ababushinzwe babwongere mu imbaraga. Nashakaga nguze ako ka discipline tukumva. Itorero rigira discipline yaryo. Mu gihe uyidebye inkoni z'itorero ntibagukubita nko mwika ngo kunja ngumi. Inkoni bakumarireho ibiti. Yesu yaravuze ngo uwo nkunda ndamucaha kandi nkamuhana. Inkoni z'itorero za mbere no gucaha. Iyo umuntu hagenda nabi ababishinzwe bagira mu nshingano bakwiye kuducaha. Bakongera bivuga ngo gucaha, guhana no gutesha. Iyo ucasha umuntu ntiyumva uramutesha. Wamutesha tumva uramuhana. Guhana kwikanisa no gutenga. Kandi ariko iyo niyo etape ya nyuma. Bigasubira mu mwana wanje wishimire igihano. Na Bibiliya ivuga ngo uwo nkunda ndamuhana. Ni kunenga rero amatorero y'iki gihe arera abakristo arimwe abo basirikare ariko badahabwa discipline. Itorero ntaco ndinenga. Ubwo nabaririmo cyangwa se abariyoboye abafite ibyo mu nshinga ndetse kubivuga kubera kuko abasizwe amavuta ntibaza bavugwa. Ahubwo ndankuraje ndatanga icanje gitekerezo kubwo gusapotinga basizwe amavuta. Ariko ntaco njewe nenga ko basizwe amavuta. Sinzi ko mbasha kubivuga neza wenda. Ngaho vuga atakibazo. Abantu gusa twogira umwete wo kurera, tukareka ubushangu mu burezi, tugashoramo imbaraga zirenzo twashoyemo, kuko abantu benshi bari mu gukora amakosa kubera yuko babuze uburezi. Umwana wese utararezwe azakora amakosa. Umwana wese utarabonye uburezi buhagije azakora amakosa. Ariko umwana wese warezwe n'abashitsi bazabinjira tabakiciye muri salo akamazunguruka agasohokera ku wundi muryango. Uzi ico bisobanura biriya? Kurya umwana yasokeye ku wundi muryango kandi ari umwana mukuru wari wicaye muri salo ureba televiziyo, abashitsi binjira kabisa se cyangwa mama we kugira ngo abone uko aganira n'abashitsi, ukabona asokeye ku wundi muryango. Buri uriya mwana batanze message ikomeye, babwiye ngo dore ndasa na papa no muntu uri discipline. Naje yantoje discipline, ndababishije ni muganire na papa. Iyo rero wagize ubushangu bwo kurera abana bawe, uzitegure kurera ibihomora, bazokanje ibihuru, bazokubita abantu amangu, mwazojana amatelefone y'abana baziba bashitsi. Turabona arantu bamwe nigeze kugera ndabahonyeshe. Umwana aranurira anaka telefone kandi nkabona ko barabireba ariko ntibamubwire kandi simbikunda. Telefone yanje wenda nayiguza amafaranga menshi. Umwana wabo ntagiye gufata iyase cyangwa ya mama we, afashe aje gufata yanje kandi abana bazaza naho bakeneye ibintu by'abashitsi cyane. Murera abantu kandi ntugatekereze ngo nukubita umwana kubera ko afashe telefone y'umushitsi ngurasa nawe ugaragarije umushitsi urukundo ruke, kaba ari umushitsi utazi gutekereza. Ariko umushitsi mature responsable mu mutwe ukubisuri ya mwana nza nkubwira ngo reka gukubita umwana, reka gukubita umwana. Ariko si uko ndabambonye kukoze neza, ubukoze neza, uvureze umwana, ukoze inshingano z'umubyeyi. Kuko kutamukubita cyangwa wamushitsa kubwiye ngo ntukubite uwo mwana reka, abagufashije kurera nabi. Yego. Ariko umushitsi iyo umaze kumukubita akamwamugana ngo icecekere, umushitsi azamucecekesha, akaba yonamugurira imbombo cyangwa juice,
ariko kandi wa mwana agahita yicara iruhande rw'umushitsi yahunze se yatinye kongera kumusaba telefone akaza yireba hiri kandi ukabona arayikeneye ariko atoyisaba uziko ibitera nuko saba muhaye discipline itorero ni muduwe discipline itorero ntaco nenga basizwe amavuta banumve neza sinona banenga ahubwo njewe ndi imbaraga z'abasizwe kuko ndi umukristo ni umuyoboke wa pasiteri kandi umuyoboke mwiza asapotinga shebuja jewe sapotinze ba databuja badushunze mwisi nibongera imbaraga mu burezi bareke kugira ubushango mu kurera kandi abantu bari bunyine banza uburezi kandi ikintu kigoye ni ukubona umuntu ukeneye kurera ariko abarezi banze kurerwa ntibacika intege no muri ico gihe umwana ku masomo agaze umwigisha verbe avoir yayiyoberwa mwari muti yagaze cika intege ahubwo yagaze amutuma wenyine inkoni zo akaja guca inkoni ngo azimukubite muzoza muduhagarika nimurangiza kuduhagarika munaduhane nimurangiza kuduhana munaduteshe nimurangiza kudutesha munaduhugure izo ni za nkoni mwari magaze atuma umunyeshuri ko babandi basizwe hari aho usigaye usanga umuntu yavuye mu ikanisa wenda yahagaritswe yahawe iyo discipline akaba yoje ya makanisa yabaye menshi akaba yovamo hano kubera impamvu njengiyemo hariya yego umwana wese wa gito cyangwa se ugahita uvuga ati mvuye hano nimukiye ahandi nje muri ndi kanisa ndakubwira ikintu kimwe izina n'inshingano ni ibintu bibiri bitandukanye jewe nakubwiye ko nabaye mu gisirikare gihe gito ariko nabonye bakiyongozi babaoga akarushwa n'umusirikare w'umutima ejo narakibonye ugasanga ni fande wawe ni senior wawe ni commander brigade ni commander bataillon ni major ni captain niki ariko mwaje kuntambara ukabona ndaza ya advancinga nkuko harimo abasirikare b'abanyamutima kumurusha biterwa niki biterwa n'umutima we ntugatangazwe nuko pasiteri yokora ico umukristo atokora hari abakristo bakijijwe gusumba bahawe inshingano ico ndacemera usibye ko uwahawe inshingano yakagombye gukizwa ku rwego runini kugeza hatinya nico yahawe guhagararira ningo umusirikare fande akwiye kuba umunyamutima kurusha amayisikoti n'abana be bakamureberaho kuko igihe abaye umwoga amayisikoti ye n'abana be bazamusuzugura tibo bikwereka gusa kubera discipline y'akazi ariko iyo bicaye bonyine baza bakugamba fande umwoga azogire azoshoremo imbaraga y'umunyamutima pasiteri wasizwe amavuta gusohoka so gutware gusohoka mu kanisa no gutsindwa ureka mbikubwira njewe nigeze gutsindwa nico kizamini nigeze nasohotse mu kanisa buriya Bibiri zivuga ngo dukwiye kwihanganira intambara yose kugeza dushoye birizivuga ngo mureke muri Yakobo ngo mureke kwihangana gusohoze umurimo wako iyo kudashoje umurimo wako haba hari ugutsindwa mu bantu gusohoka mu kanisa banuve kuri kino kintu no gutsindwa uzikiba cabaye haba habaye guterana amagambo cyangwa kurwana uzigira kurwana no gutsinda mu Kristo no gutsindwa guterana amagambo so gutsinda no gutsindwa Bibiri iratubwira ngo wihanganira umuntu wihanganira integenke ziwe ushora imbaraga mu kumurera namara kuba muzima azomenya ico wakoze ku bugingo bwe sinkwiriye gusohoka mu kanisa kuko gusohoka no gutsindwa nigiye nasohotse watsinzwe ute rero wewe natsinzwe ko hari ico nabonye cakozwe mu itorero narindimo ndakigaya kandi hari igihe nshobora kukigaya kubera imitekerereze mu buryo spirituel yanje itabasha gushikira cyakozwe kandi kitagayitse wenda kubera ko nkiri umwana kuri iryo cyangwa n'imitekerereze yo mu mubiri atari y'umwuka nabyo birashoboka umwana ubu dusigaye tubona amatorero y'igifamiye niba dufite uri muramu wanje wagira urya nkama ngukurikira iwacu hari abana bagazaje ku masomo bagahekera mu myagi no mu bigori baje gutangaza bagatsindwa ku masomo uzi cabiteye yasibye kenshi iwe imvura yagaze ivuduka akamavuga ngo ngizimana sinja ku masomo reka njyame abandi bakirirwa mu myagi baje muri proclamation bakira ute bagatsindwa uzi cabiteye
bagaza banubwa no kwicarana na ba mwarimu igihe kirekire bituma baba ibipfu mu masomo baratsindwa kugira ngo ntihazatsindwa umunyabwenge hazatsindwa uwagize ubupfu mu isomo uwagize ubwenge mu isomo azatsinda gusohoka mu ikanisa no gutsindwa n'ikuru yitwa kwihangana kuko dufite amakuru menshi hari igihe urukundo hari igihe kwihangana hari igihe igice cya 10 hari igihe guca bugufi hari gusohoka mu ikanisa no gutsindwa mu kizamini cyo kwihangana ico cigeze kuntsinda rero jewe uho babwira cigeze kuntsinda kuko narasohotse mu ikanisa warigaye bitabaho wabimenye gute narasenze umwuka arabimpishurira sijwe ryabimpishuriye ni umwuka mu buryo novuga development spirituel mu buryo bw'ubwenge naricaye nsoma Bibiliya ngo mureke kwihangana gusohoze umurimo wako mbihuze nuko nananiwe kwihangana sanga kwihangana iyo habayemo kunanirwa no gutsindwa kwihangana iyo habayemo gushobora no gutsinda jewe byarananiye kuko nasohotse ganja kwirubura murindi nukuvuga ngo mfite ubutsindwe kugezaho nahamagaye pasteur w'iryo torero wavuyemo iryo navuyemo aba muri Amerika ni pasteur reka ndeke izina ryiwe ni umudimu arabizi ndamuhamagara nawe ndi pastor umbabarire namenye ko natsinzwe kuri iri jambo ndasohoka uri pasteur wanje niri arambabarira arangize dusenga n'Imana kuri telefone ari muri Amerika kubera iki namenye ko ndi mu butsindwe nananiwe kwihangana erega pasteur n'umwana hirya yo kwitwa pasteur ni etre humain n'umwana w'umuntu pasteur si kivejuru si cakomotse ku Mana ni cambaye umubiri intege nke rero za pasteur tubereyeho kuzisapotinga tukazisapotingira kugira ngo zishire n'igihe zihabaye tubereyeho kugira ngo tuzikavaringe tizisohoke hanze nitumara tumwegere tumubwira ngo kino kintu cagenze nabi kirangire mu France aravuze ngo le linge sale c'est la vie dans la famille iyo umwana akoze ikosa akituma ku marenje mama waza yamafata akamayashira muri homo akayunyugusa nico gihe nawe uje kubwira pasteur ngo naribye narishe narasambanye akubwira ndakubabariye mwana we ari kumva hindukirira Imana senga Imana izokubashisha umutima wa pasteur ukamonka kabati akamafungira nakirya cawe wagiye kumwaturaho ugakunda ugakura ukaba muzima ukaba umukristo mujuru wapfa ukazobona Imana eko ako kabati nyine karacakora cyangwe usigaye example zo gutanga iyo uri kwigisha zikaba example izo nakubwiye twatandukana naje kuvuga ahantu akaba ari ugavuga bya bindi ati hari umuntu dutandukanye ambwiye gutyo ni integenke nuko ico no gutsindwa muri ico kizamini hari buriya iyo ukinguye akabati umuntu wese yotora umukate ubitse hejuru ariko umuvyeyi azagenera abantu umukate bakamucaye mu gitondo yarangiza agasiga afunze akabati kugira ngo badahari bishiri karimo cyangwa batamena ibirahuri kuvuga ngo ntandukanye na runaka anirezeho kino kintu ambwiye gutyo wenda ico nkoze gusa pishizi naryi ariko mvuza amakuru kandi wenda amakuru uvuze hari undi yazi wicaye aho ico nkubwira no kumusenya ni nk'aba bantu bari mu kudandaza ama video y'abandi bambaye ubusa nawe warabikoze oya ndaguhonyeje ni kabikora nawe warabikoze uriya aba yakoze icaha gisumba icuriye wasohoye video numu agent nje nkuze kubita ngo naba agent wa satani ba Biblia bamamaza bya bindi kubera ko buriya mu buryo bwa business marketing muri marketing buriya produit aka kantu wakatanzeho urugero kasowe mu ruganda tigakorerwe marketing gashirira mu ruganda ntawukamenya ariko kubera marketing kakorewe nziza niyo mpamvu tukazi cyane so bariya rero bakora marketing kandi bakamarketinga ikintu kibi bararuta wagikoze kubera ko wagikoze ticare kugera kure iyo kitakorera iyo marketing irenze gutyo ijambo rya mbere bagize ubute bwo gutekereza bahabwa ibyuzuye bamabivuga kuko kuri iriya video ni igitekerezo cuzuye
we gusa ukikoraho commentaire ni produit ya nyirayo ni kano gacupa ni ngakano gacupa uko kano gacupa kabaye fabrique baragakora bagakorera n'umutemeri kukabona kakagiraho commentaire biroroshe ariko nibagire wito yo gukora yo gucrea esprit ya innovation ya création y'imirimo muri bo bashiruka ubute batekereze bareke guhabwa ibyozuye ngari zo batekerezaho. Ica kabiri ijambo rya mbere harasuri ku rugamba mwene data twasangiye ameza n'iyinga kurindi yinga mbona video yiwe yambaye ubusa muri rya yinga nirengagije amaraso y'umwami Yesu twasangiye ashushanya urukundo no kwita ku musaraba nibarengagije uko birivuga ngo mukundane urukundo rwa kivandimwe buri yari yamushikiwe kuko ari mushiki wanje tukurikirana mu ndimu sinoyishiraho commentaire ari ya musaza we tuyishiraho commentaire ariko ari umunsi reka mvuga umusita ndukunda umusita batagira ngo ndavuze ari umusita aryo urumukiyaje umusita urumwongera tuvuga umusita n'umwongera kubera kanije nawe ndu umusita ukabumwongera wo yikorera igitangaza urumwongera wisoyenka umusita no yikorera igitangaza uzikiba cabaye tuba twataye inshingano zo bukristo kuko biriravuga ngo mukundana urukundo rwa kivandimwe nta muntu wo piburi umuvandimwe tari urumama. Ica kabiri gupiblia integenke za mugenzi wawe nukumwica muri societe buriya iyo ushize umuntu ku karubanda kuriya kugira ngo azongera agarurirwe icizere muri ya societe nukuri kubwiye none ushiraga muri societe yacu ya Kinyamurenge ntoya ingana gutya kandi societe yuzuye umwuka w'igifarisayo kamatumenya na se turi abanyetorero ese uziko aba bantu ba Biblia ya video bakwiye gutengwa muri kanisa uziko kiri ari gitutse aho je niho nza nshaka kugera nkabona barezi ko baraduha ko barajenjeka abo bantu bagasura agashaka kuri mikoro agafata mikoro akaririmba akabwiriza hari uwakoze ishano koko yagushije ishano navuganye na runaka kuri video nambaye ubusa video yasohotse nagushije ishano ndi ku nkombe y'urupfu kuriya niko kubwira abantu ngo ni muntabare mumbwirize mu nsengere doraho ngeze ndarimbutse suko narangiza nkamufasha kurimbuka kandi je nkabimufasha kamusunikira mu rwobo ariko nagasigara umusozi mpaye umwameza kandi mpambwira abandi bakunda ja mu ijuru kandi wawuseka tawuha uja mu ijuru usunikira undi mu rwobo ahubwo bibiri muri mzaravuze ngo ni nana aliye tayari akazunguke kando la shimo la maangamizi ila apate kuwaokoa binadamu. Umuntu urokora abandi urwobo rw'irimbukiro ni uha uja mu ijuru ariko umuntu ufasha abandi kubaroha mu rwobo tajuru hajamo uti gute. Ijambo rya mbere no mu bihugu by'amategeko nubundi nuko ari bino bihugu by'ubuhunzi tubamo habe nibi birayagira nuko ari twe tutayazi nitwe tutayazi permete ngo tuyakurikize aho nari mpagize ubukene bwo kwatekereza yego n'abantu bacu benshi bibi ntibaza bumva runo rurimi nico kibazo ariko woja kuri reporting umuntu hano muri polisi wagize ishanuka gushirira video ishanuka ugasorera video wamaruka aja kumuripotinga muri polisi uzi amayenda minute uzi amafaranga yo kwishura wewe uziko na chano yiwe ushobora guhagarikwa ndahamya ko ushobora kuba yohagarikwa simbizi se nda makuru menshi mbigiraho ariko ndahamya ko ibaye reportinze yo kurikirana dede kwica umuntu muri societe turetse na chano kuko chano tugiye gutekereza kuri YouTube yego urukiko bwarwo rwoha umuntu butabera bwuzuye kuko defamation yego ni ikintu nyine gihanirwa tibibaho ubundi ntibibaho noneho gazunga urebe ko birakorwaga noneho nabitwa ko bamenye n'abavandimwe abamenye Imana uzikintu kumenya Imana ni ukugira imitekerereze ivuguruwe misha ukagira indi ofete iyi y'ubumuntu ni kamere muntu iduhesha imbaraga zo gukora bino ariko imitekerereze ivuguruwe ntitwemerera gukora bino turababujije mugani wanyu turabahonyeje mugende mu video meza bavuga ibintu byiza kandi birahari kubera ko kwica umuntu mu bandi nyine ni ikintu kitari ciza erega igituma babikora nukugira ngo babone views ni mpemuke ndamuke yego nukudandaza ariko uzi kudandaza ubusa bw'undi muntu
uzi kuja kurangura ubusa bw'undi muntu hari ibitenge hari ijambo Perezida Kagame yavuze ejo bundi ndarikunda aravuga ngo hari abantu wiwe aha yakora ikintu gusa nubwo cyo bari kibi gipfa kuba kiri kumuha inyungu ngo nta kibazo bagira barakomeza bakagikora as long as kiri kumuha inyungu iwe binafsi yego atari ko bo tibagira zamiri intekerezo zo kubabuza kwico kintu ari gukora ari kibi nubwo cyari kirimo inyungu reka kireke kubera ko ari kibi reka ntunganire umusaza kuko ndanamukunda none se ko nibyiza birimo inyungu iyo dukoze ibyiza ko nabyo biza birebwa ko bifite views nimba gupublia video y'uwambaye ubusa bigira views twapibliza bambaye tukabivugaho ibintu tugakreya imitekerereze bambaye neza kandi barahari ahubwo tukarwanya kwambara nabi tubirwanisha gupublia video nziza z'abambaye neza kandi biri kavuga ngo tunesheshe ikibi tukinesheshe iciza wayi tugira ubute bwo gutekereza ku byiza ngo tubivuge cyane kugira ngo abantu babyumve cyane ibyiza bigira imbaraga cyane ikibi kibura isoko abayobozi bacu bagende bashiremo kamukazo kidogo rubone umva ngo ruboneka ruhanama yego sinzi ruboneka nawe ni inshuti yanjye niyo bose ni bamwe so tube nk'abava kuri iyi kidogo kuri wa musirikare wa Yesu mwiza twavugaga kandi ndizera ko abantu bakuyemwo yego ka message titwaza turebera ku bantu gusa cyangwa ngo twumve ko uwakoze ico ngico yaciye iteka nibindi erega hirya hari umunyembaraga kandi azozana izindi imbaraga birashoboka n'umwana w'umuntu kandi umuhimba utanga imbaraga natwaza tuvuze ngo mana tubabarire gusa imbaraga hari kandi kantu je nkeneye gukuramwe abantu bareke kureba ruhanama nkaho ari imana hari abantu tuza dutekereza kubera ko pasteri ari runaka bishop ari runaka tukagira ngo yavuye mu bumuntu ahinduka agera mu ijuru nta kibi yo bagikora nimba yanabivuze neza nimba yakoze ikibi mufate ko ari we niwe ntabwo ari imana muri mwe yagikoze dore ngo mbe numva no kwa mpanguka kubera ko bishop runaka ariko abimeze cyangwa se ngo runaka yokora ibi bintu ese nkubaze uzi mu kazi manager ntabwo arakereza nimba mukorana warakoze imirimo n'ibindi ntabwo wabanye na manager nimba amasaha y'akazi kugera mu kazi 2 ntabwo wabonye manager hageze 3 cyane ahubwo nibo bazakereza nibo bazabaza nyuma kuko imwumva ko pasteur atogira ico yonanirwaho erega ni manager wacu yahawe inshingano zo kuturera ariko kandi karatureresha umubiri yambaye umubiri tiyambaye umwuka ayoborwa n'umwuka ariko yambaye umubiri mutekereza ko iwa togira akogira uko kamunanira ashobora gutanga 10 ashobora kutiba ashobora kutabesha ashobora kudasama ashobora kutagira ariko akagira intege nke ku kandi kantu runaka nimba rero uri umukristo mwiza w'ikanisa uruwo gusapotinga harya bishop yananiwe harya pastor yananiwe bikitwa gushobora kwikanisa ntibinitwa gushobora kwa pastor gusa abigirira mu ishema kuko afite abakristo bazima bamaze kuba macuwa bazi gusapotinga umurimo reka tuzahere kuri iki kintu ubutaha ariko kubera uburebure bw'ikiganiro kubera umwanya munini wakoze kureba reka ngushimire ruhanama kugira ngo tuganire ku bw'aya makuru ariko tuzayarambura noneho tudahereye mu nkuru kwayo nko bwari ubwa mbere hano ariko tuzakora analyse yimbitse ubutaha hanyuma mbashimire kubw'umwanya wanyu kubw'umuhate nimba ubikunze ubashije kugera aha byanze bikunze wabikunze kanda subscribe ushigikire ubusharinge ubisangiza undi wumva ibyo mbese umeze nkawe ushobora gukunda ibyo ureba murakoze cyane Imana ibahimike ikindi kandi twari ijambo ryanyu mu bundi ico twifuza hari igihe dushobora kuvuga gutya akabaho utekereza ukumva tuhagize ubukene bw'ibitekerezo comment ni nziza kugira ngo ubutaha ibintu bizobe byiza gusumba uko byari bisa none murakoze cyane ndabashimiye kuri Mike mwari kumwe na Director Gabi ni kuri Afrimedia Live nk'ibisanzwe Imana ibarinde kandi ikomeze kubagirira neza A world of stories.